Yo, a gen la men. Oh, James, ça va fait? Ah, mon cher, nan mwen lou ba mwen repon. Non, ça connaît, mais non, bah, quelques universités m'a checké là, men, ouais. Se pa mban non ba université men. Non, bah, qu'à vivre sur l'école, non, mais l'éducation compte, frère, mon compte ça déjà, men. Ba éducation pa. Yo, base. Si femme nan zone nan la m'a checké men. Toujours manger dans zone nan la. Yo, mais toujours dans femme, men. Ou ba l'école nan vague net konya, men. Yo, pa pale m de ba l'école men. Yo, on si ba min de nan mon la, m ka jou femme. Mon cher, m'a utiliser ba ça. Sou dim kon ça bot ti kal connaissance, m'a ka bo connaissance, même ba ka bo bagay pour aller gérer femme, mon cher. Yo, mais l'éducation compte, mais nous supposé aller à l'école, men. Parce que ces jeunes garçons, men, puis devant, men, ba vlo pour échec dans la vie, men. Yo, ba se ba l'école va parler men, bra la men. Ok, songe, wa so m'te parle pour ba ça, femme. Aller fois à l'école, femme. Yo, ba de papa, mon ti gën a passer là. Non, mais nous toujours à femme, men. Ou pas besoin ba. Mwen ve sou ti gën ça. Eh bien, dégage, men. What the fuck is wrong with you? You need to watch where you're going. Anglais même? Apologize. Hello. Ou parle créole? Ou parle créole? Non parle créole? What is you saying? That's not English. Oh my God, anglais. C'est jamais James a regardé me là, recycler la jeune femme qui toi pour lui, monsieur. Aïe. Bon moi, 2 minutes. Me What? come back. What is that? Me come back. What the fuck? I mean, this is crazy. Me come back. Mais ça m'a dit nèg là, men. Mais ça m'a dit nèg là. Yo, Bas. Ça te gagne là, men. Bon, j'ai numéro 1. Mwen jwen ti gën sa men, so konen fèm nan wale kreol non men. Fèm nan pa pale kreol. Nan al pa la fèm nan moun chè. Oh, mon chè, mba ka fè ba sa pou, mon chè, mal pa la fèm nan pou. Yo, basa, fèm nan bel fèm. Talè, ki sa m tap precho talè? Ki sa m tap precho talè? Nan le moun chè. Talè ma pou fè indikasyon pa vle ale koun ap di mal pa la fèm pou. Interprèt ou miye men, ki ba sa la men. Mwen patne men. Mèm sou se patne, mèm te zwa l'ekol men. What the hell is going on? I know he didn't tell me to wait for that long. I never wait for a man like that. That's crazy. That's fucking crazy. Mwen tou mwen fèm nan men. Baz, kom ou force ma fèl pou men, paske se patne mouye men. Men apre sa men degaj ou fwa l'ekol ou fèm. Bra l'ekol Ma fè sa pou men degaj ou apre sa fwa l'ekol. Yon ale moun chè. Hi, beautiful. Hello. My name is Angelo Pierre. Mine's Barbie. What's going on between you and my friend? I don't know. He bumped into me and I was like, he didn't even want to apologize. And then he left me standing for a long time. Yo, di fèm nan men mwen la men, telman remen zè men. Do you know, baby? What is he saying? That guy is a player. He got a lot of wives. Oh, games. Sa men yo. I see. Yo, Like di fèm fake nan games. kon sa men, mwen ta men wèl on lot fwa anko, esel ka bam telefon ni. And I always tell him to go to school. He doesn't want to go to school. But that guy don't deserve you, baby. He don't. Wow, I like that. I like hearing I that. like you, baby. Thank We can you. spend some time together. Okay, I like you too. I like you You too, know what? baby. Let's go out. Come on. Yo, so fè la men. À l'école, frère. So fèm sa men. Go to school. Galon se decepsyon mi se fèm pran la non men. Fèm fon jèm mal l'ekol la men. Jèm se fèm moun devon ti fi men. Hey you guys, my name is Barbie Diana and I'm from Haitian Vision and I want you guys to support us. I want you guys to go to YouTube right now and subscribe.